Umpa TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Izina n'ukuri. Turasabye Imana ubane natwe. Ubundi twavuga ushira amajambo adasanzwe mu kanwa kacu. Uruguru imitima ya benshi itahure kandi imenye ukuri. Ndafatishije muri ububasha bw'umwiza, amajina, amadayimoni, subiyana n'ibindi byose bitakuvako bitsindwe mu izina rya Yesu. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Yesu akibali. Mada inasema ni nani kati ya Yesu Kristo na Muhammad atakayewafikisha watu mbinguni? Siba kirabaza gutya hagati ya Yesu na Muhammad ni nafsi ubasha bwo gutwara abantu cyangwa gushikana abantu mwijoro. Ndio mada tuko nayo. Ico cigwa dufite hano bose. Tunajua kwamba kila mtu atakufa. Bose turizeye ko umuntu wese azopfa. Na kila mtu anatumaini baada ya kufa atakwenda wapi? Kandi umuntu wese azakuba ivyizigiro ko azoja hehe nyuma yo gupfa. Kuna imani mbili iko hapo ulimwenguni. Arukwizera kuri hano ku isi. Kuna imani arukwizera itabeba mtu jehanamu. Kuna imani itabeba mtu jehanamu. Arukwizera kuzotwara umuntu mu muriro. Na kuna imani itafikisha mtu mbinguni. Kandi arukwizera turashika. Sasa mada ya leo nasema kati ya Yesu na Muhammad ni nani atafikisha watu mbinguni? Ikiwa kiri hano kumeza hagati ya Yesu na Muhammad ni nani azotwara abantu mwijoro? Msomaji aturiginga umusomyi atatusomea 35:22 nasema nini? Anadusomera sura 30 Qur'ani 5:5 unasema nini? Umurongo wa 22 aravuga gutya wala hawawi wasawa na walio hai na wafu kwa yakini Mwenyezi Mungu umsikilizisha amtakaye na wewe huwezi kuwasikilizisha waliomo makaburini. Pole sana. Unasema aravuga kati aliyo hai hagati ya muzima na wenyewe wamekufa n'abapfuye. Je, wote wako sawa? Ngombega mu gihugu bose barangana? Tunataka kuangalia hapa. Tugomba kuraba. Mimi nitoka Bujumbura. Tena kwa Bujumbura. Sijua Kibitoki ni wapi. Sinzi mu Kibitoki aho hagana. Nafika pale Shaniki. Sheze kuri yote ya Shaniki. Kuna njia mbili. Hayana mbili. Kuna moja inaelekeza mtu Katumba. Anaitwa mu Katumba. Na nyingine inaelekeza mtu Kibitoki ya Rugombo. Hii ishikana mu Kibitoki cha Rugombo. Mimi nakutana mauti moja iko pale. Nakasanga ikiziga kirigaho imbere. Nakutana na mtu mzima iko pale. Nachawe n'undi muntu muzima ariko urane ku buryo. Kala wakati wale wawili nitauliza nani? Mtu walize mwele data. Hagati ya wale wawili wazambe anyekizira. Ule mwenyewe amekufa je? Atamjibia mbegu wapfuye yomenyisho. Akili mwenyeko mzima ndiyo zako uri muzima atakuelekeza. Atakuelekeza inzira wewe chango. Nataka kusema nini? Ngoma kuvuga iki? Muhammad tayari amekufa. Muhammad yapfuye aliumba. Yesu alikufa akafufuka. Yesu yapfuye azuka. Iko hai milele. Ariho ibihe byose. Iko hai milele. Ariho ibihe byose. Sasa rero hapa kuna watu walimwamini Muhammad. Hivi vile waliwizeye Muhammad na wengine wamemwamini Yesu. Luli mugwi wizeye Yesu Kristo. Tunataka maandiko itufunulie ni nani atakayetufikisha mbinguni. Tugomarendo uziburi bitabo tumenye ni uwahe muri aba babiri dushikana mu ijuru. Tunaanza kuangalia Muhammad. Je, uko mzima? Tunaanza kwa Muhammad huyu mzima. 39:30 nasema nini? 39:30 mbega igitabo Qur'ani kivuga gute? Nasema nini? Anavuga gutya kwa yakini wewe utakufa na wewe pia watakufa.
ala imana y'Abayisilamu anamwambia Muhammad, ariko arabwira intumwa Muhammad, wewe utakufa, wewe Muhammad uzopfa na wengine wote watakufa. Abayisilamu bagukurikira bose bazopfa. Sasa Muhammad iko hai au amekufa? Mbega bakuri Muhammad ni muzima cyangwa yarapfuye? Tumwangalie Yesu naye. Reka turabe Yesu nawe. Je, Yesu uko mzima au uko mfu? Yesu uri muzima cyangwa yarapfuye? Ufunuo Yohana 1:18 inasema nini? Ibyanditswe Yohana 1:11 haravuga. Haravuga iti ndio. Ufunuo Yohana 1:18. 1:18 haravuga. Barikiwe. Ati ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe wupfuye maze ashyira ukuboko kwiwe kw'iburyo ati ntutinye jewe ndi uwa mbere kandi ndi uw'iherezo kandi ndi muzima nari napfuye kandi naba mpora ndi muzima ibihe byose. Haleluya. Amena. Yesu yu hai. Yesu ni mzima. Alifufuka katika wafu. Yapfuye wapfuye. Kama mimi nasimama hapa leo, jewe namagaze ngaho umunsi najivunia imani niko nayo. Ndizi yataganishimye ukwiza na pisa. Kwa maana Yesu alikufa akafufuka. Kuko Yesu yapfuye azuka. Kama Yesu angelifufuka, iyo Yesu atari kuzuka, mimi singelimwamini. sinari kumwizera. Kwa maana manabii na mitume wengi wamekufa. Kuko bavugishwa hamwe n'abakozi n'abavugishwa n'Imana barapfuye. Makaburi yao yote imefunikwa. Kandi imva zabo zirapfuswe. Kuna kaburi moja tu. Imva imwe gusa Ya Yesu Kristo. ya Yesu Kristo. Iko wazi. Irangaye Peke yake. yo wenyene Ulimwenguni kote. kw'isi yose. Yeye amekufa, Niwe yapfuye akafufuka. arazuka mu bapfuye. Na wewe Na wewe tunamwangalia. tugomba kuraba. Je, Yesu, Mbega Yesu mimi nikikufuata mbega ninagukurikira nitakwenda wapi? nzoja he? Haleluya. Haleluya. Tunaenda 46:9 inasema nini? Mbega 29 Qur'ani havuga gute? 9 inasema nini? 46:9 havuga gute muri Qur'ani? Inasema nini? Havuga gutya kubasoma n'abandika. Havuga gutya kubandika, havuga gutya. Umviriza. Sema mimi si kiroja mpya katika mitume. Mimi si kiroja mpya katika mitume. Wala sijui nitakapofanya nini. Wala sijui nitakavyofanya lini. Wala nyinyi mtakapofanya mlionifuata. Wala nyinyi mtakavyofanya mnaomfuata Muhammad. Ndiyo. Hiyo ni msiba. Inasema sifuati yaliyofunuliwa kwangu. Na sikuamia lolote ila ni mwonyaji tu anayezalisha, inayedhihirisha ila linalohitajiwa. Atusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Muhammad anasema atakwenye atakwenda. Muhammad akapata nazi ya zoja. Wala wafuasi wake wanaomfuata acha atakwenda. Kama yoka wiwe au kuigira naza wazogenda. Acha kwenye watakwenda. Naza wazoja. Tumulize Yesu. Tunaze Yesu. Yesu naona hata tukikufuata tutakwenda wapi? Mbele tukukurikie kuzoja he. Nifungulie pale Yohana 8. Yohana 8 12-14 nasema nini? Yohana 8 12 kugeza 14. Barikiwe. Ibyanditswe biravuga. Yesu yarakwambira ati jewe ndi umuco w'isi. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Urumurikira Mwata nifata. na hazogenda mu mwiza. Hata kwenda gizani kamwe. Ariko azogira umuco w'ubugingo. Atapata nuru ya uzima. Abafarisayo baramubwira bati, Wafarisayo wakamwambia, urishigiri naye. asa unajishuhudia mwenyewe. Kandi nawe yawe si y'ukuri. Na ushuhuda wako si kweli. Yesu arabishura. Yesu akawaambia, ati nawe jewe nishigiri naye. asa hata mimi najishuhudia. Naye yaje ni y'ukuri. Ushuhuda wangu ni wa kweli. Kuko ziyonja. Kwa maana najua kwenye ninakwenda. Kandi ziyo navuye. Ninajua kwenye nimetoka. Ariko moho. Ni munsi navuye. Haleluya. Cyangwa Haleluya. Amena. Yesu ni mwanaume. Yesu ni mugabo. Anasema anajua kwenye anakwenda. Arazi aja. Na anajua kwenye alitoka. Arazi aho yavuye. Lakini nyinyi ariko mwebwe hamjua kwenye mtakwenda. Nimuzi iyo navuye niyonja. Bwana tusaidie sana. Imani tupate cyane. Yesu anajua mahali atakapokwenda. Yesu arazi azoja. Muhammad alisema acha mahali atakapokwenda. Hagati yao babiri unaamua kufuata nani? Mbega uzo hitamo gukurikirane. Muhammad atakuwa gizani. Muhammad azagutwara mu mwiza. Yesu ni nuru ya uzima. Ariko Yesu ni umuco w'ubugingo. Haleluya.
Haleluya. Amena. Tusome Yohana 14:1. Abandika Yohana 14:1. Aravuga agasubira. Anasema nini? Nimuhagarike imitima yanyu. Endelea. Mwizere Imana naje muyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi. Umuhira kwa data kwa amazu menshi. Iyo abatariho. Mbagaye babwiye. Kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ko ngiye kubategura hanyu. Ndiyo. Nzogaruka kubajana iwanje. Ndiyo. Ngaho nzoba ndi. Namwe abariho muzoba. Amena. Endelea. Tomaso aramubwira. Tomaso akamwambia ati mugenzi, nituzi yuja. Ati njoo mahali unapokwenda. Dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramwishura. Ati ni jewe nzira. Nukuri. N'ubugingo. Nawe uzoshika kwa data. Nabujanye. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Yesu anasema nini? Mbega itavuga iki? Wewe njia. Wewe nzira. Hakuna mtu na muntu atafika kwa Baba azoshika mwijuru kwa data Yesu Kristo. Ataizoje Yesu Kristo. Kwa maana Yesu ametoka mbinguni kwa Baba yake. Kwa Yesu yeye mwijuru kwa Yesu mbinguni. Kana hazi ngini. Yule atakayemwamini kwa uzomwizera atakuwa na hakika siku moja atakuwa mbinguni pamoja na Yesu. Hizi ngero kumushimazo bana w'ijuru. Haleluya. Amen. Muhammad alisema ajui. Muhammad yule kwa taasi. Maana atakapokwenda. Kwa iya haja nazi. Msomaji. Tumwangalie Muhammad. Tunawe Muhammad ka. 47:19 nasema nini? Milongine nini we? Tuwewe. Inasema nini? Bega abagute. Najua. Jua kwamba hakuna ndio aabudiwaye kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Ndio. Naomba maghfira kwa dhambi zako na dhambi za Waislamu wanaume na wanawake. Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi, mahali penu pa kukaa. Amen. Tumekutana Muhammad ni mwenye dhambi. Tafsiria kwa Muhammad ni mwenye dhambi. Hakuna mwenye dhambi mahali atakapokufikisha. Na mwenye dhambi anaanza kushikana. Kwa maana nyote mnaelekea jehanamu. Uko Yesu abanyaje muzoja mu muriro. Je, Yesu ni mtakatifu? Mbega Yesu wewe vitabu vya kwalinde. Luka 1:35. Luka 1:35. Unasema nini? Avuga gute? Luka 1:35. Ndio. Ibyanditse biravuga gutya. Luka 1:35. Inasema nini? Malaika akamwishura ati, malaika akamwambia, mremo yazo kuzako. Roho Mtakatifu atakulia juu. Ushazidi Imana yisumba byose. Uzagutera igitutu. Nico bituma. Azovuka. Azokwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Asema ataitwa mwana wa Mungu. Umwana w'Imana. Roho Mtakatifu atamjulia nini? Kwa Mungu yaanza mshirikitoto. Na hicho kitakachozalia kitaitwa nini? Mungu azovuka za kwitwa mwana wa Mungu. Azokwitwa umwana w'Imana. Haleluya. Amen. Yesu ni mtakatifu. Yesu ni wera. Muhammad ni mwenye dhambi. Muhammad tunaona kwa mnyabyaha. Hakuna mwenye atakufikisha. Na hamo za kushikana. Lakini yule mtakatifu kimwamini. Aliko ni wizeru wera. Na wewe utakuwa mtakatifu. Na wewe utakuwa wera. Siku moja na wewe utakuwa pamoja naye mbinguni. Bado Musa mzee na mwijuru. Muangalie Muhammad. Mzee tu bakani na Muhammad. Baruani haraka sana mzee. Baruani kitabu cha Baruani. Kisha makumi mnane nasema nini? Kisha makumi mnane haraka sana. Baruani. Kisha makumi mnane. Haleluya. Inasema nini? Muhammad hana mamlaka kuombea watu dhambi. Ndio andiko nasema hana mamlaka ya kuombea wanadamu dhambi, kwa maana yeye ni mwenye dhambi. Umefika msomaji? Sura ya 9. Makumi nane anasema nini? 9:80 byanditse biravuga bigasubira. Inasema nini? Aravuga gutya. Wasabira imbabazi cyangwa ntiwasabira imbabazi. Nawe wasabira imbabazi 170. Asa waombea mara 17. Jewana. Sindabahari sinzobaharira. Huyo mtu akufuata huyo. Oya. Hata
wasamehe mara 17. nawe wasabira imbabazi 70. Bwana anasema hata wasamehe. Ala imana ya watu sizobaharira. Ukimfuata utaenda wapi? Ndio kuliko murao mukurika jehanamu. Ndio kutoka na muriro. Tumwangalie Yesu. Tunawe Yesu nawe. Yesu naona unaombea watu msamaha. Bega Yesu wote na imbabazi. Tumwangalie waraka wa kwanza wa Yohana 2:1 inasema nini? Uchete tambele. Yohana 2:1 inasema nini? Ego kabiri 1:2. Haraka sana msomaji. ego ichete cha kabiri. Yohana 1:2 inasema nini? Aya ya kwanza na ya pili. Ndio mshire naye Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2:1-2 inasema nini? Ego Biblia vuga kucha. Bana watu bandikiye. Ibyo kugira ngo mubone nimukora icyaha. Kandi nihagira umuntu akora icyaha. Dufise umwita kwa data wa twese. Ni Yesu Kristo. Umugororotsi. Haleluya. Kandi uwo Yesu niwe mungano y'ibyaha byacu. Haleluya. Niwe mungano y'ibyaha byacu. Yesu mpatanisho wa dhambi zetu. Ibyaha byacu twenyine twamwizeye. Ariko nibyo bari mu isi bose. Haleluya. Haleluya. Yesu ni mpatanisho wa dhambi zetu. Yesu ni ibyaha byacu. Na ni yeye tu peke yake. Niwe wenyine gusa Anaweza kusamehe dhambi za ulimwengu wote. ashoboye guharira ibyaha by'abantu bari mu isi bose. Lakini tulikutana Muhammad ni mwenye dhambi. Mugabo twabonye Muhammad kwa umunyabyaha. Alijaribu kukuombea watu msamaha. Yagerageje gusabira abantu bamukurikira imbabazi. Wakamwambia hata ombe mara 17. Imana yo yitwa ayavuga ati nabo basabira imbabazi 70. Hawatasamehewa dhambi. Bose nabo baharira. Kwa maana Allah ana mamlaka kusamehe dhambi. Ko ala na uweza sema guharira ibyaha. Bwana tusaidie sana. Imani tubabarire cyane. Lakini Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo ana mamlaka arafite ububasha ya kusamehe dhambi. bwo guharira ibyaha. Kwa maana sisi tuko huru leo. Niyo mpamvu twidegereje Tulikuwa tumefungwa na dhambi. twari tuboshwe n'ibyaha. Tulikuwa tunatumaini wapi tutakwenda twisigaye twari dufise ntitwapfa. lakini leo ariko uno munsi Yesu amejitangazia akasema ni mimi njia kweli na Yesu yatumye muri we nzira n'ukuri n'ubugingo. hakuna atakayefika kwa Baba ntawe uzoshyira kwa bila data kupita kwa Yesu Kristo. adaciye kuri Yesu Kristo. Tumempitia Yesu. Tunakuja kuri Yesu. Tuna assurance ya kumwona Mungu mbinguni. Tunavizi icyemezo cyo kuzabona Imana mu ijuru. Amen. Na Kristo, haleluya. Amen. Msomaji, 10:102 inasema nini Qur'ani? 10:102 Qur'ani, haraka sana. 10:102 Qur'ani maandiko nasema 10:102 Muhammad anangoja abarenganye abari uko barindiriye. Yule ni mtu kufuata kabisa. Anangoja hukumu kama wengine. Arindiriye urubanza rw'abandi bantu. Yule ni mtu kufuata. Ego ari umuntu wo gukurikira. Yule ni mtu kufuata, anangoja hukumu. Urarindiriye urubanza rw'abandi. Atakusaidia nini? Mbega gufashiki. Waraka wa pili wa Yohana, waraka wa pili wa Timotheo 4:1 inasema nini? Tumeona Yesu. Waraka wa pili wa Timotheo 4:1 inasema nini? Tumeona Yesu. Waraka wa kwanza, Waraka wa pili wa Timotheo 4:1 inasema Yesu ni nani? Tuone pale. atina kwiharikiza mu nyonga z'Imana no mu nyonga za Kristo Yesu. Azoshira kwiteka abazaba bakiriho n'abazaba bapfuye. Haleluya. Amen. Yesu ni mhukumu. Yesu ndio chimanza. Ni yeye atakayehukumu Kandi ndio chimanza kwa wafu na walio hai. abapfuye n'abazima. Huyo ni mtu kufuata. Yesu ni mtu wa kufuata. Yesu ndio gukurikira. Usipomfuata Yesu, Ndio kukurikira Yesu. utahukumiwa. Unakuja kuanza. Hukumu ya kungoja kama vile Muhammad alisema, naye anangoja hukumu kama watu wengine. Urubanza bakurindiriye nk'uko yavuze Muhammad uko abamukurikira bose barinde gukira urubanza. Warumi 8:1 anasema hakuna hukumu kwa wale wote walimwamini Kristo. Biblia tugeza Warumi 8:1 nta rubanza ruri muri Kristo Yesu. Wale wote walimwamini Kristo, Abamwizeye Kristo hakuna hukumu juu yao. nta rubanza ruri hejuru yabo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mzee 7:118 Qur'ani, haraka sana mtumishi wa Mungu. 7:118
88. Mesa 188 maandiko yanasema. 88 vuga. Sema Na bubasha. Bwo kwiha. Na gatoya. Cyangwa no kwikuraho ibihano. Natari Imana ibigovye. Muhammad anasema hana mamlaka. Na bubasha afise. Hana mamlaka. Ati na bubasha afise. Ule mtu kushaka kabisa. Uri umuntu wo gukurikira. Hata kumsemeza mbeana. No wari jana bubasha afise. Yesu. Mbega Yesu. Uko na mamlaka. Wahuye bubasha. Mshuhuda pale Mathayo 28:18 anasema nini? Mathayo 28:18 inasema nini? Yesu avuga ati nahawe ububasha bwose. Yesu amepewa mamlaka yote Ijuru no mw'isi. mbinguni na duniani. Amena. Huyo ndio mtu kufuata. Wewe unaokukurikira. Achana na Muhammad. Reka na Muhammad. Atakupoteza. Azogutaka. Kwa Yesu. Ingo kwa Yesu. Upate uzima wa milele. Ubugingo budashira. Haleluya. Yesu awabariki. Yesu abahezagire. Haleluya. Arakoze mwigisha mwanya w'iminota 20 yemanga yuko Yesu atwara abantu mu ijuru niko yigishije se indine na shetani yavumwe kwizera ry'Imana nyene imbabazi nyene mpuwe. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakristo haleluya. Kubera mwashavuye bakristo haleluya. Oya ntabwo mufise. Bakristo haleluya. Oya ni bake. Wesa mtakibir. Allahu akbar. Uriko tubarusha. Niko bitsokwamara gusha ku munsi w'imperuka. Atiyaza mwarimu takibir. Allahu akbar. Wabumvise ariko abona ko kwa Muhammad. Nuko bimeze rero. Ataraza rero ati reka duhere muri Qur'ani kuko ikigo kiravuga kiti hagati ya Muhammad na Yesu ninde azotwara abantu mw'ijuru. Ikibazo kimeze icyo kigo kihari ayandi magambo yavuzwe yigishije ibyigwa asoma inyandiko kandi yagiye neza. Kiretse gusa ko inyandiko zagiye zimucanga atazitahuye ariko nyine no mukosore kamwe ku kandi. Yahera muri Qur'ani 3:5:22 asoma ngo iki? Qur'ani 3:5:22 yego. Bismillahirrahmanirrahim. Ati kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Wala hawaisa walio hai na wafu. Wale washawa kuomeze kumwe abapfuye n'abazima. Lakini Mwenyezi Mungu ati mtukurora Imana rugira byose humsikiliza mtakaye. Yumviriza uwo ishatse. Tena wewe kandi wewe huwezi kuwasikilizisha walio makaburini. Ati ushobora kubumvisha abantu bari mu kaburi na hao kama wamekufa. Iyo ni nyinshi yaje kunuma Imana Muhammad. Imana ikirabwira Muhammad ati wowe Muhammad ntushobora kumvisha bapfuye cyangwa abazima kiretse uhora Imana rugira byose nishobora kugira gutuma abantu bumva. Komeza. Wao makaburini. Yego. Hakuwa wewe Muhammad. Ati kandi wa Muhammad ila ni mwonyaji tu. Ati wowe tuwarungikiwe ku isi nukuba umugabisha uje kugabisha ibirego. Bila shaka kandi sisi tumekutuma wewe Muhammad twagutumye tumekuleta twakuzanye kwa haki tena kwa kweli twakuzanye mukuri ego ili ubashirie watu wote na uwaonye kugira ngo ugabishe abantu kandi ubigishe. Bazorindira nyimba Muhammad yabwiwe n'Imana yisha ntibisigura kwiyanyandikira aba Muhammad kubera Muhammad avuze ngo abwiwe yuko abapfuye n'abazima badashobora kuba kimwe. Kandi nibyo reka naguha akarorero. Abemera ko Mose yapfuye baduze urutoki. Sawa? Ego. Abemera ko Mose yapfuye je ndabyemba. Anje ndimu. Kandi yatuzanye ababwirizwa ngahe? 10. Ninda muntu apinga amabwirizwa ya Mose kubera yapfuye. Nimba Muhammad yarapfuye na Mose yagize gute? Yarapfuye. Kandi amabwirizwa ya Mose n'ubu turacayakurikira. Dawudi yarapfuye unamusimusoma Zaburi baraziso nibyo sibyo nibyo ni kubera inyandiko usomye utawuri turi kurasoma nibiki kabisa. Inuma y'Imana iguma ari inuma y'Imana. Mose yarapfuye. Aburahamu ni sekuru w'abaki wabemera. Kwari sekuru w'abemera yarapfuye ntiyapfuye? Yarapfuye. None Muhammad gupfa ikosa ririhe?
Yesu wenyine ubwiwe yadashingira intahende Mose avuga ko aje kwigisha ibyande ibya Mose. Kumbe na Yesu ibyo bapfuye byari bifitiye akamaro. None ibyo Muhamadi kugira akamaro gute? Yarapfuye kandi nawe nyine utembera Muhamadi ntuzopfa. Mugabo nyine uzi yuko uzopfa uzobusanza inyuma y'Imana nde Muhamadi. Kuko twese turaba ku ummati Muhamadi. Twese turaba kwa Muhamadi wanga wemera na burimo. Niba utaba kwa Muhamadi nawe ntuzopfa umusangeyo. None ko ari ibikorwa byiza ukazugwa ntuzajya mu ijuru. Bisigura ko abapfuye bose ari mu muriro. Ahanaciyemo no ko mu mutwe nyene ibintu byagiye biragora na nyene bikebuke. Acagenda muri Korani 3:9. Ema 3:9. Naho nyene kasigura ngo Muhamadi yarapfuye. Soma 3 haravuga ati kwa yakini wewe utakufa. Wimana yabwiye Muhamadi ngo wewe uzogira gute? Utakufa. Uzopfa. Na wao pia watakufa. Kandi bona abantu bose bazogira gute? Bazopfa. Uko byemera ni nabyo tuziko twese tuzopfa. Ariko abantu bakirisi baririmba ngo twese tuzopfa nta uzorusimba tuzopfa. Hariho gapfa. Nta n'umwe w'ikirego gapfa mwe. Twese n'uwera. Kandi bavuze ko Imana iguhezagira. Acabagenda rero ngo Yesu ngo nuwa mbere ngo kandi niwe n'uwiherezo. Atubisaba muri yo utashobora hana 18 dusubira iyo nyandiko. 18. Yego haravuga ati wiki kandi ni muzima. Ngo kandi ngo ndi muzima. Nari narapfuye. Ngo nari narapfuye. Kandi raba hora ndi muzima ibihe bitazoshira. Ureka yemwe nuko ngo yari yarapfuye amakazuka. Iyo umuntu apfuye akazuka gitiki umuzimu. Wewe wizera umuzimu? Kisoni. Wewe wizera umuzimu? Norutaniye hene babandi basenga amakabu. Twebwe Mana ibyo wasomye ntibitahura ikigwaho kiri si iby'abapfuye. Ndashatse nakwereke yuko ikigwaho wagiye kwigisha iby'abapfuye akaba bihuriye no kurokora abantu. Abakurikiye Mose bakemera amabwizwa ya Mose abo bazokoka baje mu ijuru. Abemeye Aburahamu bagakurikiza amabwizwa ibyo yabigishije bazoca mu ijuru. Abemeye Nowa bazoca mu ijuru. Abemeye Dawudi bazoca mu ijuru. Abemeye Yesu by'ukuri bazoca mu ijuru. Abemeye Muhamadi bazoca mu ijuru. Kugira ngo rero wereke ko ibyo baje kwigisha atari byo. Reka ndagukosore muri iki kinyandiko batanze muri Korani 4:6. 4:6. Yego sema uvuga uti mimi si kiroja mpya katika mitume. Ngo Muhamadi Imana amubwiye ta Muhamadi babwire uti jewe sindi mushasha mu ntumwa wala sijui nitakavyofanywa mimi. Ati kandi nawe Muhamadi babwiye ko nawe ibyo uzokozwa tabyuzi wala mtakavyofanywa ninyi. Kandi namwe ibyo muzogirwa tabyonzi. Reka kubaze Abayisilamu bose turemera ko Muhamadi yari umuntu. Muhamadi ntabwo yigeze abibana. Nuwosenga Muhamadi uwazoja mu muriro. Muhamadi yari intumwa y'Imana. Intumwa zose z'Imana zari zitazoja mu ijuru zoja mu muriro. Intumwa z'Imana zacenga ku isi. Imana yazirika ati genda gusa mwigishe. Ariko icyo avuga ngo uzoja mu ijuru na mu muriro. Ibyo navyo byaraba Muhamadi kwigiye byaba ibyo baje bahakanyi bari baje kumubaza ibibazo. Nabahakanyi baje kwa Muhamadi bamubaza ati tubwire ko uzoja mu ijuru canke mu muriro. Imana ibabwira ngo iki Muhamadi tibishure sinzi ingene naje bizogenda kumusimeru kandi namwebwe itanyu sinzi ingene bizogenda komeza sifuati jewe Muhamadi nta kindi nkurikira ila aliyofunuliwa kwangu tu. nta kindi nkurikira kandi ibyo jewe Muhamadi namaze kugira gute guhishurirwa. Ico gihe Imana itarahishurira Muhamadi tibwira abantu bazoja mu ijuru ntabyo yari kuvuga yari kuba bari mu benshi. Muhamadi arababwira ati jewe ibyo mvuga byose ni ibyo mishuriwe n'Uhoraho Imana rugira byose. Komeza na sikuamia lolote ila ni mwonyaji tu niliye dhahiri. Ego ninadhihirisha kila linalohitajika. Ati kandi nababwira icyo mbona ko gikenewe. Ibyo byo kwakira urubanza ntibyari bikenewe kuko ushobora kubona munsi n'umuhakanyi icyo nkihana ngacahe icyo mwicuka ari umuhakanyi. Rero nta muntu abereye gucira urubanza undi muntu ngaha ku isi kiretse Uhoraho Imana rugira byose. Aho ndahejeje acega ni 1:2 10:2 Korani Zulaimanu uteko 10:2 basi. Ego wanangoja kingine ila kuachia mfano wa siku ya adhabu zitakazowafikia. Nibaninirikinda kari bihano bizobashikira watu waliopita. Sinajua Muhamadi ni pamoja nanyi katika wanaongojea. Sinajua Muhamadi ni mu bantu bakirindiriye. Ni Muhamadi yabivutse. Ego mbega Yesu
mbega nawe urarindira uwo munsi wo gucirwa urubanza mbega nawe urarindira icyo uzoruciribwa bizogenda gutya bikore no bambere 15:8 15:8 haravuga ati hata Yesu mwenyewe anasubiri na Yesu ararindiriye ariko niyamara gushikirizwa inganji ya byose niyamara gushikirizwa inganji ya byose niho n'umwana niho na Yesu ubwiwe niho n'umwana ariwe Yesu ubwiwe azocirwa urubanza azoganzwa agacirwa urubanza niyamuhaye inganji ya byose niwamuhaye inganji ya byose Muhammad ararindiriye na Yesu ageze gute ararindiriye ikosa ririhe zamuraje mwigisha Yohana 8:12 acasoma Yohana 8:12 8:12 Yohana haravuga ati ngwiki 12 aho Yesu yongera kubabwira ati jewe ndi umuco w'isi uwumurikira ntawe azogenda mu mwiza ariko banzurindire kwanza jenga ndakosora ibyo Yesu yavuze ntabwo ari ukuri ndababwira ukuri ko ukuri kubera iki uwumurikira ngo ntazoja mu mwiza Yesu ugiye gusoma muri Yohana 7:60 6:70 Yohana Yesu avuga ko abisha 10 n'abangahe na babiri mugabo bona 12 ngo yarinde Satani yari yamukurikiye yego none yatimiye yarazimiye Yesu yavugande Yuda ntiyavuye acumura kandi yari yakurikiye Yesu kabisa none Yesu avuze ngo uzamukurikira urazoca muki mu mwiza kumbe sivyo komeza ariko azogira ubugingo abafarisayo baramubwira bati gurishingira inahe inahe yawe si y'ukuri utari y'ukuri nayo utari yamwihakanye bagenda yari mu bamukurikiye wumva ari y'ukuri ariko y'ukuri niyo yaciye ababwira Yohana 8:21 nuko Yesu yongera kubabwira ati jewe Yesu ndi mu kuhava namwe muzondondera jewe Yesu barondera Yesu mu rushengero abagabo abapasiteri barondera Yesu abuzaga bamundondera kandi muzopfira mu byaha byanyu mutamara benshi abantu barabacunge muzobipfiramwo Kwani chungu ikorogo yahe muzobipiramwo sibo kivugiye Aturagana muri Yohana 8:14 14 umurongo wa mbere natwe ndakumva kara ntimuhagarike imitima yanyu Yesu arambwira ngo ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana Yesu aravuga ati mwizere Imana nanje munyizere urakoze cyane Imana igwezagire kuri no nyandiko mwama murabesha abantu ngo Yesu niwe Imana mukabanya n'isomero nyandiko ngo mwizere Imana nanje munyizere bisigura ko hari Imana na Yesu ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye komeza mwira kwa data yarutsa kumbe Yesu amise kwa se kumbe niwe bosi hari amazu menshi yabatariyo nayibabwiye ayo mazu ngo yabatari nayibabwiye ngo ngiye kubategurira hanyu kandi ko ngiye kubategurira hanyu zogaruka kubajyana iwanje ngo aho ndi namwe abariho muba banzugezaho jamani iyo umuntu agiye gutegura bari bose wapi kabisa umuntu ati ngiye gutegura yaragiye gukura nkumva ati ngiye gutegura perezida azoshikira ugiye gushinga ibitoki ni perezida cyangwa n'umukozi maze gucika umukozi wo gutegurira abantu wumva cyari cyo wenda binjiza cyangwa bafise uwinjiza Yesu yagiye gutegura yagiye gukoropa agenda koza amameza agenda koza amasahani mbega ni bande bazoyarirako nanjye ndabyemera ko Yesu yagiye gutegura Yesu yagiye gukoropa agenda gukora ibikorwa byiza mu ijuru agenda koza isahani kugira ngo ajyeho idirisa ninashika yagiye kuntegurira mbega ni jewe cyangwa naba abaroma igitabo cy'abaroma 15 ku murongo w'umunani haravuga ati icyo mvuga nanjye icyo mvuze nagisomye muri Bibiliya nuko Yesu Kristo mwumva yacitse umukozi w'abakebwe Yesu n'umukozi w'abasiramuwe nemwe n'abasiramu ku mutima no ku mubiri Yesu ni wowe wacu yagiye kudukorera turabyemera yagiye kudutegura kandi no kubisuka mu ijuru dusanga yagiye gutegura kila kitu niko bimeze atagenda hariho muri Luka 1:35
yagomba yihuta cyane muri Korani 9:80 Qur'ani 9:80 Korani 9:80 yarutsa haravuga ati bismillahir rahmanir rahim baranigira buke uza cyane uragira ingorane yego ewe mtume waombe msamaha murasabira ikigongwe hawa wanafi aba bantu bariko barabwirwa ko Muhammad atabasabira ikigongwe barabanafiki iryarya yego hao siwombe ubasabira ikigongwe wa Muhammad cyangwa nubasabire yote ni sawa tu cyose ni sawa gusa hata ukiombea msamaha mara 70 hawa wanafiki hata wanafiki nuko basabira ikigongwe 70 Mwenyezi Mungu hata wasamehe Imana rugira byose nishobora kubabarira indyarya hayo icyo ni kwa sababu wao wanafiki kubera ngo yuko abikirizo ndyarya wamemkataa Mwenyezi Mungu barasuhoraho Imana rugira byose mbega Bibiliya izo ndyarya zasi Imana ni bande bakaza gusenga ikintu atari Imana aba babwiwe na Muhammad ko atabasabira ikigongwe ni bande Luka 15:7 mu gitabo cya Matayo 15:7 haravuga ati wiki mwanjajamwe Bibiliya kiranga ati mwaba nafiki imwe Yesaya ati Yesaya yavuze neza ibyo avugishwa n'Imana kuri mwebwe ati Yesaya yaramaze kuvuga izo ndyarya izo arizo si kwa Muhammad gusa no kwa Yesaya yego ati abo nabanyene ataba abana ba nabo nyene aba abantu barisha iminwa ati ku munwa bariko baramvuga kugira ngo barangunda jewe Yesu ariko imitima y'aba bantu ariko imitima yaba iri kure yanje Yesu urezera amanota yabaha yego kandi bansengera ubusa cyane murabona umusira amasenga Yesu oya sabanye nabo nyene ati Yesu ati aba bantu basengera ubusa gusenga Imana basenga nde Yesu abantu bahetse Imana baza gusenga Yesu aba Yesu yabise ko ari inda kandi Imana ikigira Muhammad ubasabire ikigongwe cyangwa ntubasabire sitigera ngira gute ndababariye kuko mwawushize inzira rero ujye usundi mukuru w'igihugu mu Burundi tuzuye dutwara wowe kugira ikigongwe by'ukoze kose ntibikunda no kwa Muhammad byagenze kunyene abantu batemera Imana baba nafite cyo turemera kandi batemera aho gusenga Imana mugasenga Yesu abo biswe indyarya Yesu ati mu nsengera zero kumva amanota mwara ya rose mukomeze musenga Yesu murongo ubusa cyangwa mupfe musenga Imana imwe rudende murokoke nimwe muyitabo nuko bimeze nta bitotsi ni nyandiko acaragenda mwarimu ajya muri Timoteyo wa mbere yagiye muri Korani 7:88 maze gusoma inyandiko zose za Korani Korani 7:88 yego haravuga ati wiki sema tuguti sina mamlaka ya kujipa nafuu ati jewe sifite ubushobozi bwo kwiha ibyo shaka wala kujiondolea madhara cyangwa nikuriye kw'ibyago ila apendaje Mwenyezi Mungu uretse uhoraho Imana rugira byose bishatse nicyo gituma twebwe Abayisilamu turazi batakiremwa muntu gishoboye kiretse uhoraho Imana rugira byose icyo twatigiye ku ntumwa y'Imana Muhammad ikintu cyose kiva ku Mana rugira byose ukiremwa muntu nta bushobozi na bumwe ufise bwo kwikorera ikintu na kimwe kiretse Imana ibishatse nicyo gituma Umuyisilamu ikintu cyose akora kugira ngo insha Allah Imana ibishatse mbega Yesu nawe nuko nyene uvugiye mwarimu Yohana 5:30 haravuga ati ntacyo nshobora jewe Yesu ati ntacyo nshobora jewe Yesu ntacyo nshobora gukora nigeneye Yesu ati jewe Yesu na jewe nta na kimwe nshobora gukora nigeneye uko numvise niko nca urubanza bisigura ko na Yesu yabanza kumviriza ibyo Imana ivuze akabona guca iki imanza na Muhammad byari bimeze uko nyene ikibazo gica kiza ko dusanze bose byari kumwe bose bari bameze kumwe none mwaba babiri ninda azojana abantu mw'ijuru reka mbere kuri Yesu nta bushobozi afise bwo gutanga n'agasonga bugari mw'ijuru ngo abantu bicareko uriya agasonga bugari mugiye kwicara mw'ijuru cyangwa na Yesu ubwo bushobozi Yesu ntagira namba twagiye mwari mu Yohana 8:20 Matayo Matayo 20:20 yaruta ubuno nyina bene Zebedayo atakuriye bari kumwe n'abahungu biwe babiri hari umugore yagiye kwa Yesu ariko n'abahungu biwe babiri aramupfukamira Yesu amusaba ijambo aramubaza ati mbega ugomba iki nawe ati bivuge nshaka ko abahungu banje babiri maze bicare umwe iburyo bwawe uwundi ibumoso
ibumoso mu bwami bwawe ubundi bw'ibubafu mu bwami bw'Imana. Yesu arabishura ati ntimuzi icyo musaba. Ati ujya muri Imana ko bajyana mu ijuru ntimuzi icyo musaba. Mbega mwoshobora kunywera ku gikombe cyongeye nkwereko? Yego. Nabo bati turashobora. Bo bati turashoboye. Yesu arababwira ati Yesu arababwira ngo iki? igikombe cyanjye koko muzokinywerako. Igikombe cyanjye muzokinywerako. Ariko gutanga ibyicaro ngo Yesu wewe kujyana mu ijuru ibyicaro. Iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye. Iburyo bwa Yesu cyangwa ibumoso bwiwe. Si ibyanjye byaba Yesu, si ibyanjye. Yesu ati nukuri kw'Imana umbabarire ibyo si ibyanjye. Atarawo data biteguye. Utanga ibyicaro n'Imana gusa yo mu ijuru. Nayo ngo Yesu atanga ibyicaro mu ijuru. Nta n'agasonga mu karato h'abantu mu ijuru. Mbega Muhamadi nawe bitegeka 3 Qur'ani fanya haraka. 3 sema kukuti ikiwa ninyi mnampenda ati vuga tukunyira mukunda Uhoraho Imana rugira byose. Bas nifuateni mimi Muhammad. Ati nyuma mukunda Imana by'ukuri kurikira Muhamadi. Hapo mkinifuata ubanza gukurikira Muhamadi, Mwenyezi Mungu atakupendeni, Imana icyambere kigukunda, na atakusameheni madhambi yenu. kandi Imana rugira byose kubabarira ibyaha byawe wakurikiye Muhamadi. Rero bari kwa Yesu sinzi muraraho mwikwandiko. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allahu akbar. Bana bari muruko bigisha. Bari guheza gire Alhaji Idrissa. TV Burundi, ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.